Briseadh na Cloiche le Iain Moireach a cóir réims ar scás go le scialach glúmaláin de dhéamhaíonn agus saolaíonn agus méidfórse a dhealaid. Agus tá sin fécing fan na níomh thoiseach go bhfuil an duine ha bualach Cloich le ord chu cruúis súringa. Agus tá na scialach ar fad tá sin féin picture na seart ar chuirsóna ha ga bhualach. Agus na smuainte na dul troch cheann a tá ga dhéanú. Ha mi smynach gil yn clach y saolach eich gahalach eich hyn ha y gobl leis yn nord agos syl mi gil y nord y saolach eich event Christiane agos gil ha gachlach eich son yn clach y fwyl agos ha gafrys eich sias bag ar fag diolch mara eisiau gafrys eich hyn sias bag ar fag ha sy'n gyd ha dolar ardys ysgialach cwdioch ag eisiau mara ha Maar er waren bij haar na de voorzet en hoorschok is na de groenigheid wie gele washing as een naram no as een navy agus groenig voorzet voor een duizend blionne agus wat Goelands wat ook agus wat Christiane Bria wat geen nog jaar go Bria se vai a genis ha feken galeer fastfood bak machine hy roet bakes ha lot genore ganjal de zulen ganjal in Goeland maar de wa agus jaula yi gin tuk ga castel yi agus hu ga chofat de tokal in te ake zwei dir noch jaran ris so cool lokal so nach roi rich lush is vai wat dir noch ar saroch ich wat hen saroch hele selemi agus ha faking dulak as in jaar is ha ga eken dir gefiaken die strep er wil ek jora so kan je la picture schon ha nulak fuse fiaching kan je la dolle jeng in art agus ha schon a mi crutch gehalig geen kutjoch agus ha heen aan de doig maar Christiane hy kursiasar agus ha sin kursiasar en dulak agus me jode haal ha jy nog steimpig as in jaar agus tot baser en dulak woch so ha jy verhaal an andere glach agus is nulak as sin agus Gyrach, a mi crutch Christian mi an na sgiol. Agus gyrach mis chick jering na sgiol ha sin effecting gyfal ha na cain noch ein agus na falach ni asio dol trchiaing in ninge. Agus ha fast na sfiaich. Agus ha met for an fasgur in jadig far a val a brimi ging in dinge effecting fúl y China sa chlaich. Agus ha mi crutch Christian gyrach ha feken gewal Christiane gafrysig sias bag ar fag agus chan dwrin a cael ei ianu ha gyroch ar haroch eich sa fúl chinas agus ha tort bas ga an doich agus goniniadig ha ninge ha gyroch a clichum ha feken Christiane as ninge sa gyroch chofi eich sgal ag a haroch eich heen y gobeth cho cruelis nord ha eintje noch gyroch in doi as na skrif modoch is gialoch het tort saulish jach le clach vi gafrysig sias agus gahalach i vision dinge agus ha mi so gre operos och jalente han vi Gianna root mission sulle mi gre talent er je han is sin in gan is gialach gan a Charlene so le Iain Moireach